Би одоо энэ хүмүүсийг яаж өдөөхийг хүсэж байна чи яг тэрэнд нь анхаарна. This is reason number 1. За тэгэхээр нэг Why we have to pay шалтгаан attention. Бурхан үнэхээр нэг юм хийх гэж байгаа учраас Because бид анхаарах. God is fully determined. Бурхан бүр үнэхээр шийдсэн байна нэг юм хийхээр. God has made up his mind. Бүр одоо оюун бодолтой бүр бат And болсон. God wants to do something in the nations now. Үндэстнүүдэд тэр яг одоо юмсыг хийхээр зэгчээ. I know for Europe, Европын I've called pastors in Europe. би I called them. Европод байдаг And I said to them, пасторыг дуудаад хэлсэн. God wants to do something in Europe. Бурхан Европт нэг зүйлийг хийхийг хүсэж байна. God must not become an Islamic continent. Бурхан not come. Europe must not become an Европ Islamic бол continent. исламын төв болох ёсгүй. We have an Islamic revival in Europe. Бид нар чи Европт одоо исламын сэргэлтийг одоо And Europe is the first continent who received the gospel of the kingdom of God. гэтэл Европ сайн мэд хаанчлалын сайн мэдээг хүлээж авсан эхний төв. Churches are transformed into mosques in Europe. Одоо болохоор сүмүүд Москв болон хувирж байна So I Европ. said to them, it's time for pastors in Europe to be attentive now. Тэгээд би тэдэнд юу ч хэлсэн бэхээр өнөөдөр бол Европын пасторууд Бурханд үнэхээр дэлдэх ёстой цаг. We cannot just do evangelism the way we did it for many years. Бид нар олон жилийн турш яаж авралын зар тарааж ирсэн тэр We шиг cannot авралын just зар тарааж болохгүй. we cannot just go on missionary trip here and there all over Бид the нар world. зүгээр л ингээд бүх дэлхийн рүү ингээд эдгээлтийн багуудыг I don't want to do that anymore. цацсан. Би энийг хүсэхгүй. It's time to become attentive now. Харин одоо бид нар анхаарлаа хандуулах Because хэрэгтэй. God is ready. Учир нь Бурхан бэлэн болж God is determined. Бурхан шийдэж God wants the байгаа. church to come, Тэр үнэхээр to raise to her feet. Тэр өөрийнхөө хөл дээр бүр бас. God wants to raise the governing church. Тэр өштэй тэ сүмийг босгож ирэхийг хүсдэг. God wants to raise an influential church. Тэр үнэхээр нөлөөлдөг сүмийг босгож ирэхийг The хүсдэг. Bible says when the day of Pentecost had fully come. Библиэлд ингэж бичигдсэн байдаг. Пентекостийн өдөр яг ирэхэд Are you listening? When the day of Pentecost had fully come, there was a certain day яг Пентекостийн тэр өдөр ирэхэд гэж бичсэн. where God was determined, Бурхан өөрөө шийдэхэд where God had decided to do something. Бурхан ямар нэгэн зүйлийг хийхээр шийдэхэд And they were all together бүх юм яг ингэж in одоо one accord. нэг санаагаар хүмүүс их Same цугласан place. байсан. Нэг газар. There was a new day and a new company of people mixed together. Өөрөөр хэлэх юм бол Пентекостийн өдөр шинэ хүмүүс гарч ирсэн. So God- Шинэ өдөр ирсэн. So God could move strongly. Тэгээд Бурхан маш хүчтэйгээр хөдөж чадсан. I believe that God is raising people now. Бурхан яг одоо тэгж хүмүүсийг босгож I ирж believe байгаа. God is calling people now. Бурхан хүмүүсийг одоо дуудаж байгаа гэж би итгэдэг. Believers, pastors, leaders, evangelists. Итгэгчүүдийг авралын зарчид God is пасторууд calling them. Бурхан тэднийг дуудаж Because байна. there is a day coming. Учир нь өдөр ирж байна. But He wants a company of people who are ready for that day. Харин тэр өдөрт бэлэн байх хүмүүсийг тэр дуудаж байна. Are you catching this? Ойлгосноо тий? Because the day can come, but there will be nobody. Харин яагаад гэвэл өдөр ирэхэд хүн бэлэн биш байж болно Or шүү. the people will be ready. The God will say, it's over. Тэгсэн чинь хүмүүс нь арайгаас нэг юм бэлэн болсон чинь өдөр нь дууссан. You missed the opportunity. Тэгээ Бурхан хэлэнтэй та нар боломжийг Because you didn't авсан. hear what the Spirit Та was нар saying. сүнс юу хийж байгааг сонсоогүй. You were not ready to move when I moved. Та нар намайг хөдлөөгүй. So I believe there is a day coming where the company of people will be ready. Тэгэхээр тэр одоо шинэ хүмүүс гарч ирэхэд тэр өдөр ирэх болно. We must pay attention because the Father is fully determined Эцэг үнэхээр эцэг шийдлээ гаргасан учраас бид нар анхаарах to хэрэгтэй. see His dreams come true. Түүний зүрхэнд байдаг бүхэл хүсэл мөрөөдөд биелээ олох болно. That's what the Bible says. Библи хэлэхдээ Again, God will speak from heaven. Бурхан дахиад мөнхийн улсаасаа ярих болно гэж. And His word coming from heaven will shake everything. Түүний тэндээс ирэх үг нь бүх юмсыг сэгсрэх болно. These words are in Hebrews 12. Еврей 12 дээр байгаа. Are you with me? Тийм үү? So the Bible says God again has a day where He will speak from heaven. Мөнхийн улсаасаа дахиад тэр ярих өдрийг гаргаж ирнэ. Now I ask God the question, why do you want to speak from heaven? Тэг би Бурханаас асууж ирсэн. Та яагаад мөнхийн улсаас ярих юм бэ? Now I will tell you why God will speak from heaven. Яагаад Бурхан мөнхийн улсаасаа ярих юм бэ гэдгийг Are you ready for that? Та би авахд бэлэн байна уу? I said, are you ready for that? Та бэлэн үү? I believe that God will speak from heaven because God lives in heaven.
Мөнхийн усаасаа тэр ярих болно. Яагаад гэвэл тэр мөнхийн усад амьдардаг учраас. We as believers, Бид итгэгч нарынхаа хувьд we must become more conscious of the reality of heaven. мөнхийн улсын бодиттой байдалд бид нар үнэхээр их санаа тавих цаг болжээ. We are so caught by earthly things. Бид нар дэлхийн юмст дэндүү уруу татдаг. I'm not saying we will become weird or spooky or strange. Би тэг ингээд бид нар айгүй жигтэй хачин болцсон гэж But God хэлдэг. is the God of heaven and earth. Бурхан бол мөнхийн улсын чидсэн газрын чидсэн. Amen. He's the God of heaven. He's the God of the earth. Тэр бол мөнхийн улсын хаан бас God чидсэн lives in бурхан. heaven. God lives in heaven. Бурхан мөнхийн улсад амьдардаг. God rules in heaven. Бурхан захирдаг мөнхийн Amen. улсыг. So God will speak from heaven Тэгээд тэр тэндээсээ ярих болно. because He lives in heaven. Тэнд амьдардаг учраас тэндээсээ ярина. Are you with me? Ойлгосноо? We are on earth, but God is in heaven. Бид нар газар дээр тэр тэнд байна. That's why God will speak from heaven Тэгээд тэр тэндээсээ ярих болно мөнхийн because улсад. He lives there. Өөрөө амьдардаг тэр мөнхийн улсад. Are you with me? Ойлгосноо? Sometimes we are living such a strange life. Бид нар заримдаа үнэн гачирхалтай People амьдралаар say, "Where амьдардаг. about Jesus? He walks with me." No, Jesus is in heaven. Бид нар ярьдаг оо Есүс одоо яг ингэж надтай хамт явж байна. No, Есүс Jesus- мөнхийн улсад байгаа. Jesus is my best friend. Есүс миний сайн найз. Hey, I understand what you mean. Jesus is a good Jesus. Есүс бол сайн Есүс гэж хэлж байгаа үгээ анхаа. But we have to be careful with that. Энэнд үнэхээр бид нар болгоомжтой байх Because хэрэгтэй. Jesus is more than your Facebook friend. Есүс бол таны Facebook-ийн найзаас ч илүү нэг юм. Sometimes Jesus, he's my best friend. I introduce Jesus, me, Jesus, we're Тэгээд бид good нар friends. заримдаа ингэж айгүй тийм хайнгтай оо Есүс миний Hey. найз, танилцтай миний найз байна. Jesus is not on earth anymore. Jesus is in heaven. Есүс одоо газар дээр биш мөнхийн улсад байгаамаа. And we Christians, we must wake up. Бид нар сэрэх цаг болжээ. And we must get a sense of heaven. Мөнхийн улсыг бүр мэдэх хэрэгтэй. That God lives in heaven. Тэр бурхан That мөнхийн God улсад амьдардаг. fills heaven. Тэр түүнийг дүүргдэг. That God governs heaven. Тэндээ бүр захирдаг. Are you with me? Ойлгож байна You уу? know, the first believers, they were so conscious of that. Анхны итгэгч нар энд үнэхээр одоо бүх санаагаа энд тавьдаг байсан. Stephen, when he spoke, Стефан номлож байхад he spoke because he knew heaven. тэр номлож байхдаа мөнхийн улсыг мэддэг And as байсан. they attacked him, he looked into heaven and saw God the Father and the Son of God. Тэгээ хүмүүс Стефан руу дайрахад тэр бүр дээшээ хараад мөнхийн улсад заларсан эцэг хүү хоёрыг The харсан first байгаа. church was conscious of the reality of heaven. Анхны сүм мөнхийн улсын бодит байдлыг үнэхээр мэдэрсэн сүм байсан юм аа. Christians today, God is their friend. Тэгээ өнөөдрийн христчингүүдийн хувьд бол бурхан бол найз. Jesus is a good brother. Good brother Jesus. Есүс болохоор сайн ах нь. Jesus is a blessing machine. Эсвэл Есүс бол одоо ерөөдөг машин. You put some money in the offerings in the morning, then you can have a blessing. Тэр нэг өргөлийн моот руу хэдэн мөнгө хийлээд татта бариулын тэгээд ерөөд. The church is not Las Vegas. Тэгэхээр сүм бол Лас Вегас биш юм аа. God is not a blessing machine. Бурхан тийм машин. God is God. Бурхан бол бурхан. God is the God of Тэр heaven. мөнхийн улсын бурхан. Can you say amen to that? Амен биш үү? When the Holy Spirit came in Jerusalem, when the Holy Spirit exploded in Jerusalem, Есүс Иерусалимд бууж ирэхэд the Bible says the fear of God overwhelmed people. Бурханаас эмээ химээс хүмүүсийг бүр хучив гэж байгаа. Hey, these people were Jews. Энэ хүмүүс чинь еврейчүүд байсан. They knew about God. Тэд нар Бурханыг мэдэн. They served God. They worshiped God in the old covenant. Магтдаг байсан хуучин гэрэн түнд үйлчлдэг But when байсан. heaven came down, Харин мөнхийн ус бууж ирэхэд the fear of God overwhelmed them. Бурханаас эмээ химээс тэдний дээр орж Because they ирсэн. realized Яг л тэд нар that мэдсэн. God was greater than their thoughts. Бурхан тэдний бодлоос God- агуу юм байна гэдгийг God мэдсэн. was more powerful than their thoughts. Бодж байгаагаас илүү хүчрхэг байдаг юм байна And гэдгийг fear мэдсэн. came. Тэгээд эмээс ирж байна. God was so present in the church. Бурханаас үнэхээр бодтойгоор орсон Listen байсан. carefully. Тэгэхээр та In үнэхээр Acts анхаараарай. chapter 5, I think, Үйлс номын 5 шиг the санаж. Bible says Библи хэлэхдээ people did not dare to join the church. People, they did not dare to join the church. They didn't have the courage to join the church. За. Үйлс 5 дээр хүмүүс нөгөө сүм рүү явах зориг хүрхгүй байсан гэж. Why? Яагаад? Because they knew heaven is there.